Petro Klɛŋklɛŋ Wolo le Sane. Petro Klɛŋklɛŋ Wolo na egmale ha Kristofo na achọ ameye bi ake nyumo hlamo bi na egbeshwan Asia fioko igbele. Otikrede na adamono angma Wolo le jake aka yawe kanelo ela hiwale ye yini awa amele ke ama ne hunu na mena ya mehemo ke yeli hiwo. Noni Wolo malo le fe jake eka Wolo le kanelo ele Yesu Kristo hisani papale. Yesu Kristo mona egbele ke shite ke ba ekon le heshiwo ha amehie no kamole. Edamo ene no eke wa meka koni amekple ameno na ale no ni amedamo shipintin ake ni ekashifa ake kaka me ni akekwe ake ameya no kwa hemo ke yele lo le eja ake aba wa amenyum ye Yesu Kristo hekpoje mo gbile no je kan keke Wolo malo le Wolo le kanelo ele ye ameha mo bemi Shimon ewu amehe wale hu koni amehishi ta ake me ni Kristo ni ji ame Wolo eme njira mo ibane Mlimbo temo ye Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku je Enyɔ no se nyumwe ira hremo le kaimo no ye Klɛŋklɛŋ Yitso kuku ni je Etɛ kata kuku ni ji nyuma ke Enyɔ no eke shinle kronkron hengawo no ye Klɛŋklɛŋ Yitso kuku ni ji nyuma ke Etɛ kata Yitso Enyɔ kuku ni ji nyuma no eke Kristofo nyogbena ya mane hunu bemi no ye Yitso Enyɔ kuku ni ji nyuma ke Ekome ke ata Yitso Ejwɛ kuku ni ji nyuma ke na ehu eno eke Kristofo nyo heshiba ke somo e Yitso Enumɔ Klɛŋklɛŋ kuku ke ata kuku ni ji nyuma ke Ekome eno na amuji Yitso Enumɔ kuku ni ji nyuma ke Enyɔ ke ata nyuma ke Ejwɛ eno agbene nye ha wobo a Petro Klɛŋklɛŋ Wolo le tue Klɛŋklɛŋ Yitso ngamo Petro niji Yesu Kristo bofole ngma ya ha gbo na egbe Ponto Galata Kapadokia Asia ke Bitinia le ameji menahla ye chenyumo lele na ele to momo le na nyumo fe ne ke chomo le hechu mono koni ameka se to ebo ni aka Yesu Kristo lala esha ameno dromo ke hejole afa hanye hie no kamoni gbo ajo nyumo niji wonu ncho Yesu Kristo chele efo wehe ye lede nche mobo na le baba ole na ha wo hie no kamoni gbo kecho Yesu Kristo shini ete kejegbo hia jen aten le no ye wole wo mi nkwagbo shini ni fite ni hebe pako ni kwa ni akato yenwe aha wolegbe ni acho hemo kayele no abuonyehe ya nyumo he wale na ato ira hemo ni asato ni abaje ekpo ya na agbe bele mile no ha anye minflionye chabele ngmene ka finle nye yonkomo fioko ye kaisroto ami no aha na nye hemo kayele salele ake ejirawa ahunfeshikani fitio ni akaye lamnintete ke ha yijemo ke wo ke anunyan ye Yesu Kristo kpoje mo le mi nye na ho le mo ne shinye smole ni amromro na hu nye na le mo shinye he no nye yi he wole nye mi flionye ke mi she ni anya agba ni yo nya baba ole eja ke nye ni ne mi she nye he mo ke yele na agbe ni nye susuma ayira hre mo le no ne ke yira hre mo ne gbalo eni gba ye dromo ni nye ba na le hele ta osegbe ni ameta o mi ficho ni amesa ameta amena bele ni Kristo mumo ni yo amemi le chonle be me ni eyo ma ne hunu ni baba Kristo no ka nunya ni baba ya no me asela he odase etole ke boni na kan bele yo ni aje acho amake je amede ncha mehewo shimo nye hewo ni amesomo ye ne kan ni ahe ni agbene me ni jaje sane papa le chonye ye mumo kronkron ni achunke je nwenle minle eshia echonyele ni nwembofo etete hwio aka ame ana minle achanya ha shihile kronkron no ewole nyesa anyedwemo nyehi aka ashi ni nyeke nyehi afo adromo ni akaba hanye ye Yesu Kristo kpoje mo minle no kra nyefi anyehe bi to ebolo ni
nye ke ba nye je ye sabe ni nye le no kolemi akonoela na don Shimon bani moni chenye le yo kronkron le ye hu nye fia kronkron ye nye jemba femi eja ka agma ke nye fia kronkron eja ka mo kronkron jimi ni kenye cho moni kwa me ahia she kojo ye mo fen moni chumo na la kenye chele nye ka gbe ye she mo aba nye je ye nye gboto belemi eja ke nye le ake je ni bi ni fitio tamo Ejwɛ lo shika akekponye keje nye yakajemba ni nyena keje nye chemela ngolemi Shimon Kristo monita moto bi ni bekpa lo nwango lo noko le la ni jira wale akekponye ahlale atomomosa dani ajeje shishi shi ajelekpo ye bela na gbemi ye nye hewo nye choeno nye he onyumo monita ele shikeje gbohin aten na we hi enyanle no nye yole no ewole nye he mo kayeli kenye he no kamo ye nyumomi ni ake ni nye chu nye susuma ya he ya no kwale le to ebomi nye ha nye meme asomo ni osato be mi le he wole nye ke twi kron asmo anye he jogba eje ake afonye he ni je wi ni fitio shimo no ni fite mi aja afonye kecho nyumo he kan lo ni hionshi da le wie mo le no eje ake hello fe tamo Ejwɛ na enunan le fe tamo nwenfofoi Ejwɛ gbion na eminfofoi le kpla shinu ncho le wie mo le hionshi ke ya nano ene ji wie mo na ajaji achonye akesani papale Yitso Enyɔ tani hie kan le ke man kronkron le no ewole nyechra efon fe ke kutumpo fe ke shishumo ko sato ke heche ke mo he wie mo fe nyehua ake fufo bi na afọ amebi anele nyehua wie mo le min fufo kron le koni nye dra ye min kana ira hremo ake ni nye sanyina nyine na ake nu ncho le min hile le ngonye ba ke tani hie ka ni gbe me kwa le mom shinyomo le lele ehlale na ejira waye hie ni nye hu nye ha atwa anya ke tani hie ka mo afia momonchu ni afia nya osofo a oku konkron koni akasha momo afole ni sanyumo hie ya Yesu Kristo hewo no hewo hu na eyo malele miake na mike konta me ngmeshi ye Zion tani ahla na ejirawa ni moni hie no yole hie gbon kokoko no hewole nye meni nye hie onye yole ejirawa hanye shimeni he yele te ni chuchalole ekwale no echonko nte ke temote ke na nitotomote sa ehame eja ake ni ame mbo wie mo le to ehewole ametre ni no ato ahame shinyele wekuni ahla jinye usofwe mancheme je man kronkron man na ekefe no koni nye jaje moni chenye keje dun le minke balle denche ina pela le hele agbojele nye nisale nye jema shiagbenele nyungbo manjinye nye ni ana nye mobo shiagbene ana nye mobole Kristo foi ke mambi atenshile miso omome minwie minchonya ke boy ke meni yo manse ake nye chi anye keja hello sedi ni ke susuma wotale ahi ni nye banyeje njogba yeje majimaji bi late koni be mi ni ameyu anye ya ke efon fe lo ele amekenye no twuma papa ele ni ameba na le awonyumo hi enyan yesra mo gbile no ewole nye ba anye hishinye ha agbeme agbediano to fe agbediano to ye nu nchole hiwo manche ni yo no le ju lumeni echu ye efon fe lo ano wele to hiwo ke epapa fe lo aije mo hiwo le ju eja ake naka je nyumo somo na ninle ake ekpakpa fe mo nye ke achigbeme ni be yichi anle akwashia fe mo fe na ake mene ya mehe shije meni nyeka nyehe yelile afe efo no ha no shimon ake nyumo chuji nye wa me fe nye sumo anyenye mi mele nye shi anyumo gbeye nye wa manche chuji ango Kristo amane hu ake no kwemo no webi
nye kegbe shemo fe aba nye hishi nye ha nye nunchome je me kpakpa kemeni no ni ahe ha mokeke shimo meni na mobole hu eji ake ena eji dromo kele ni mokole nyumo hiwoni ina amane hunu ni eja agbele eji ake keto nyeto ni ayinye ni nyemi anye hie yemile me anunya yo me shika nyefe kpakpa ni nyena he amane hu ni nyemi anye hiele nojino ni sanyumo hie eji ake ena he wa chenye eji ake Kristo hu na amane hu ehanye ni ekefe no kwamono ehanye koni nyenye inani mahela ase lemone fe esha ni asan ana shishu mo ye danle moni beni ajo lele eje mo eto najian beni na amane hu le elomo moko shimon etu esane wo moni koju ojale na le denle Kristo denche etre wo he shaile ye igbomochole mi nkete esemochole no koni wo fe tamo meni egboye eshagbefan ni wo hin akamo ye jale gbefan le he fajin akechanye le eja akekunle nyetamoto ene laje shangbenele nyakunye se keba nyesusuma alelo kenokwelo lengo Yitso Etɛ ye gba ye ke wume naka no nye ye gba ye le hu nye ba nye hishinye ha nye denche nye wume le koni keme kome bo wie mo le to etetele ashin wie mo le se ni acho ye la jemba no ni ne asha me no eja ake amena nye jemba ni heche ni gbe ye she mo yo mi le ni nye hewlamo akafe yigbo keshika wo ka tade wo ye kponogbe shimo efe twi mi ngbomo ni akete ye momo ni hejo ni yokpo le hewlamo ni fite le mi le nojino ni jirawa ye nyumo hie eja ake sale na kenji boni ye kronkron ile hu ni hie kanyumo no le wula mehe ni ameba mehe shia me ha me dencha me wume tamaboni Sarah bo Abraham tue na echole nunchole ebi ye jinye kenye fio ekpakpa ni nye she nokogbe yele na kan no nye wume nye kenya ngamela ahiashi ye ni lena ni nye ke wo awayo ake moni he wa tutuku aka ni ame kenye feji wala dromole ni yelo ele koni akachi nye sole moele agbe nye ka efon akato efon najian shina agbele nye fe nye hi adwen mokome nye na nye ha nye he nye suma nye he aka nye mime nye mni asha nya ha nye he nye dwen aheshi ba adwen mo nye ka efon akato efon najian alo jamo ye jamo najian shimo nye joa eja aka nye le aka ene he woni achenye koni nye ni ashe jo mo le no shi monita wala asumo ni enagbin papa ele emo elile mi nkeje fon he ke na abuhu koni ka ye shishi mo wi mo ewi efon na fe papa eta hejole na enye nu se eja aka nu nchole hinme ka jalo ahe na ebu amefa pa motue shime ni fi oni fon jani le nu nchole eje ehie ekame nyefe papa kenye na amane hu ye mintete ni kenye bo ekpakpa he modenle na mo afe nye fon shike jale he wonye na amane hu tetele ajonye shinyaka shi amegbeye ni nyaka hawo ahu shi nuncho Kristo le nye bo ale kronkron ye nye twi ame ni da na nye sa nye he nyetoa koni nye na heto nye ha mo fe mo ni bi onye hie no ka mo ni yo onye mi le shinle shi nyaka he jole kebule aha heto ninye hie he ni le papa koni beni awie nye he efonle me ni gbe onye jemba papa ninye yo ake Kristo fuele he guole ahie agboi eja ake kanyumo minsumo ake nye na amane hunle ehimo ake nya na amane hu ake papa feloi fenoni nya na amane hu ake efon feloi eja ake Kristo hu na amane hu ye esha he won shikume le jalole ye mene jala najian kone eke waya nyumongo ni agbele ye helo gbefan mu shi ahale wala ye mumo gbefan ni mumo le mi echon kete mumo eni awa mechun la ngo e ahie echon ame me ni blema le
amebo tue beni nyumo mwetrishi ne me ahụ ye no abela mi beni afia de ka Klɛŋklɛŋ no mi ni ahre me fio ni je me pa anyola asusuma aiwala ye kechonu mi le ni agbene baptismo ni nakanu leji ehe okadile here onye hu nye iwala eje he Wolo no mujije mo Shimon eji pamo ni ajo he ni le papa mi aka enyumo pamo kechon Yesu Kristo shitele no mo ni ete enwe ni atanyumo ni nejuro no ni aka enwe mbofo ke hegbe ke he wale fe ewe shishinle Yitso Ejwɛ nye hiashia ke me ni wala echake agbene aka ni Kristo na amanehunu ehawo ye helo mi hewole nyehu nyeke na kan dwemole no amia aketa wuni eja aka mo fe mo ne na amanehunu ye helo mi le ekpa eshafe mo koni be ni ehwe ha le ye helo mi shihile na mi le eka hinshi ye gbeme akono anadon shimon ye nyumo so mo na ni ana eja aka be ne ho momo le mi le nye na be bonisa nyeke chunje majiabi atwi na ninle ni nye banyeje nye ntwibo akono da numomli mbasabasa femo ni numo ke wonja mo ni ahion la mi ni agbene ni nye he etwa ashi nye ka me ya ne kenhile gbonyo na mi he wole efi ame na akpe ni ame wi nye he musubo wie mo shi ame babu akonta ame ha mo ni sa eheto ni ba akojo he kan lo ke gbohin fenle ejake ene hewoni ajaje Sane papale achon gbohin tete hu koni amehinshi ye mumom boni nyumotawo che akojo ameboni akojo ogbeme fenle nyekenye dromo ke nile asumasuma enyehi shini bi fe anagbele sheta hewole nye dwemomli achia ni nyehi aka ahia ha solimoe shititrile nye suomo ni nyeke sumosumo nye helemi awa eja ke suomo ha esha baba ono nye fefe anye hegbo ni huhu mo aka himi nye dromo ke nile boni nye te mo femo enale nye ke somo anye heta monyumo dromo ni jokpo yegbe sroto anole no kwelo epapai ka yue momoko yuole ewie la ke nyumo yue moe ka somo moko somo le esomo aka hewale ni nyumo ha lele mi ejo esomo koni achon Yesu Kristo no awo nyumo hi enyan ye ni mfe mi le enoje anunyan le ke hewale le ke asho na anu ya na anu le amen nye ba na amanehunu aka Kristo foi suomo me nyaka ha amanehunu la ni aka ka anyele mi mfe nye Sane srotoko tamu aka no ko srotoko fi onyele shimon bobo ni nye na Kristo amanehunu le kole na ka nye mi asha koni anunya nkpoje mo le mi hu nye mi asha ni nye mi afli anye ka Kristo gbe hewo ajo nyele ajo nye eja aka anunya mumo ke nyumo mumo le yenye no chinyete mokomoko aka na amanehunu aka gbomogbelo lo julo lo efonfelo alo moko ni ke hewo me kokrome asanjiami shika moko na amanehunu aka Kristo fonyole ehi akagbo Shimon ewo nyumo hi enyan eja aka ehi Kristo gbe eja aka be ni abaje kojomo shishin kaje nyumo wele esheta shika wono chuchu ejele bele me ni bo nyumo Sane papale tuele te amena agbe afete nike ekpakpako dani ahre jalo irale onishe nyumo gbeye ke eshafe lole na egbe ameba adamo no ewole me ni na amanehunu ye nyumo suomo na ale hu atu amesusuma amewo bolo anu kwafo leden ye ekpakpa fe momi Yitso Enumɔ wie mo ke chomo ha asafo le mi onupai no ewole onupai ni onyetenle mi ni mi ji onupa le eko ke Kristo amanehunu la he odase fonyo ni bana anunya ni abaje ekpo le hu ekole nga ni mi wa mene nyela nyumotoku ni onyetenle nyekwano je no nyena Shimon yesuomo na tamobani nyumotawo asan je se namo ni yo hengle hewo Shimon twijrona asan je ake meni yo meni ake hanye no kwelole ano ake nunchome
Shimo meni fi amehe no kwamono ameha to kuile. Ni beni to kwelo no kwale aje he pole. Nyenene asha nunyam akekre ni ngla le no. Eshiba ka hie ka nyumo no fon. Na ka no nyo blahin ko blaye nye ba nye heshi nye ha onukwa ele. Ni nye fe nye ba nye heshi nye ha nye he. Ni nye ka heshi ba afe mama nye mo anye he. Ejake mala leke nyumo kuo hewola na she draw heshi ba loye. He wole nye ba nye heshi ye nyumo ni wale shishi. Koni ewo nye no ye be ni sa mi. Nye ka nye ha mo efe afon no. Ejake nye Sane ka etwi no. Nye damwa shishin kachi abonsangbe. Nye hiya akashi. Nye sra ejake nye he nye lo abonsanle. Enye tamojata ni huo eta amoku emi. Nye damwa shishin ye he moke yeli le mi. Nye chialegbe. Ejake nye le ake. Naka amane hunu ile no nye mime ni yo jele mi le huna. Shi dromo fe nyumo ni chenye keje na no anunye le mi ye Yesu Kristo mi le. Kenye na amane hun fio na itale. Le de nche esa anyepe. Ni waje nye, ni wonye hewale. Ni hanye fishishin. Le no ango hewale ha ka ate na anoi anano le. Amen. Sheke bimo. Micho wonye mi Silvano, ni jano kwafo tamoboni mi buolele no, mi manye Wolo fio ne, ke mi wonye ka, ni mi ken yo dase mi shise ake, ene yi nyuma no kwa dromole. Nye damwa shishin ye mi. Asafoni o Babylon, ni ahala me tamo ahala woleke, mi bima kuhu mi mbinye. Nye nga nye he, ke suomo na ashomo. Petro Klɛŋklɛŋ Wolo le ina agbe ne.